Van Nuigam tina kukichate ho Zosi na bon chawin zingka pha Phalha November ni simnga Wednesday ni khuin zong zingka thuso ngai kidu hiti thuso ngai tau hiti Kuki Organization for Human Rights KOHURin Phalha November ni simli zanhi Tuesday ni khuchon Kuki chapa mili extrajudicial killings kiti fake encounter akithana chunga sangten thi mo chanovine hi chuchi mithan hocho 21 para special force hole Assam Rifle so hi win ki kaptu dana abolucho bol thu hi bovetin zong Kuki Organization for Human Rights on phongdo win chulethi na tu khangdong hocho terrorist ya aseu zong chu thi mo chanovin Indian Security Force on a team to a seu hibovitin zong Kuki Organization for Human Rights on phongdo vinahi Kuki chate ka gamsung vakuna del do so hiladinga apan la na ho tu sung bo se chu hitapon birin lam kaina vai puhon athani nau mangchan melei thingnoi mi ho galman cha piu vin ahin la Kuki chate agam agu ain lo ho ven bitadinga pan la ho cho Dan le molto ki kala chon dan in thi mo chan jing win hitin zong Kuki Organization for Human Rights on phongdo win hi Manpur state songa galetul hi zalinam ki ka akido na mai hitapon nam khat su mang hil na dingin government in melei thingnoi mi ho arambai tingol hole melei lipun ho mangcha a gale bol khum nau khat hin Government in melei thingnoi mi ho chu galman cha sangu wale meichang langa walan pido wa state in atasodo melei thingnoi mi ho chu asuboi ding be hilin imphal phai cham sunga awale wetin zong Kuki Organization for Human Rights on phongdo vinahi chuchi melei thingnoi mi ho chu thlang phung ta in sunchang la in zong awale win Police boss so take a ball of win ahin la government in chuchi melei thingnoi mi ho chungin operation ball povin chule alam kai ho zong thi mo chan khapu vin hi alang khara Kuki chate ka ki ven na ding wa pan la ho zo cho government in thingnoi mi tin a koi win amano win nia ho khul chil na nei so win Kuki chate mi tam ta chu sung kulin khum taw win hi tin zong Kuki Organization for Human Rights on phongdo win hi Sulezir bam gam kai sunga security force on extrajudicial killings ticho fake encounter atha ho marvelous runtir ho thi mo chanadingen Indian security force on chuchi marvelous runtir ho chu thingnoi mi hivetin animin vo vetin Kuki Organization for Human Rights on phomosa nau thu ho phongdo vinahi Manpur state sunga sipaithani na Armed Force Special Power Act AFSPA zong Melheo chenagam sung police station somle thum hop sungin akoi po vin ahin la Kuki chate chenagam sung pumpin akoi vin melhei thingnoi mi ho chu sipai ho akonin on thol sa jing vin chle Manpur state sunga judicial administrative le security hi Thilsoh hi leitai tin zong phongdo vin hi Kuki Organization for Human Rights on vanoi mi pi ho hingle gambai po chle ki loi khom na alhin pen United Nations UN hinga ngena bolovin hitia Kuki chate fake encounter akithana ho khulchil na nei hian lang Kuki chate chunga human rights akisu ken ho thimo chan dingule sule melhei thingnoi mi ho galman cha ho somdo thing sel hin ding le law and order pan pitum be hila phata chi tha sa hin ding sukit le international observer ho ahilo le United Nations Human Rights Monitoring Mission ho Manpur state sunga koi hen lang milam ho ven bit hi hen tin ngen zong bolovin sukile Kuki chate lungmong sela khin theina dingo sukile Kuki chate lungmong sela khin theina dingo right to life het pi na recognition able pi hen lang sukile Kuki chate zalen ta ke hol ke ho self governance pe hi hen lang separate administration asim do pi hen tin Kuki Organization for Human Rights on ngen zong bolovin hi Thuphon tam ta an so do nau chunga Zomi Council in sangten thi mo chanovin chulethi na tu ho lainat pinau le lunghem pinau thu ho hin phongdo vin hi Zomi Council hon se na wachun hitobang lunggim pet a iki thu khom diu ngai hin ahin la chutian chon ho Thuphon an so do ho cho mihim khar hin a bolinga kilom hipon thimo ka chanovetin Zomi Council hon chuchi WhatsApp channel Thuphon so do ho chu thimon chanovin hi Chuchi Zomi WhatsApp channel a thu ki sei Thuphon ho cho chuchi Zomi Council WhatsApp channel a thu ki sei Thuphon ho cho Zomi mi pi ho zo si ho ma ki sei hi pon Zomi mi pi ho zo si kam cheng hi poitin zong Zomi Council in phongdo vin hi
chule sim thu press release so do honjong avela su do kita lo na ding vin head sau vin hi Sisipur district sunga shutdown ki phungdo kato sorvetia CVDF bina press release sung ki so do cho zothui bo vetin Central Village Defense Force CVDF on su thing na hin bolovin sutabang press release an so do hochon surrender hung ki bolo hentin head sau vin hi Central Village Defense Force CVDF on non SO group ho salon ho support ki bolo hilding Zomi Council chule village authority ho a hi lo le Hausa het pian om lo wa shutdown ki phung lo ding hi tin jong a phung do vin hi chule CVDF phone ase be na wachon ZRO Hausa ho chule Zomi frontal organization ho het sa na lo vin ke hon shutdown bol thei pu wing tin a phung do vin hi Kukin pi Southwest Sadar Hills on jong Thuphon hin bolovin sungpi gam kai sunga total shutdown hi to khlonin kangui le sungpi ki jot man lampi jong ki khading hi tai tin a phung do vin hi Kinle dong tampium jing zong le November ni simnga ni khoa koiman lamthla abo loading in ahead sa ovine hi Nam sipai mili in sipai ho khuna thina tu nungwa Government of India Ministry of Defense on UK ne ho chu terrorist amin vonau chunga Kuki Liberation Army Kla-L hon hin don burvin Kuki Liberation Army Kla-L hon ado dal nau thu ho phongdo vin hi UK ne hi India dan pinoya phalna anum sa Kuki ti atum bi akaki fai pu na dingova separate administration thum na pan la hi bo vin UK ne ho terrorist a seu hi di lo ta hi tin jong phongdo vin hi UK ne in Indian Army hot sunga attackable na khapon Indian Army ho do na pan la na pon gamle go hu na dinga Thilsoh hi bo vetin Kla-L ho na phongdo vin hi Galman cha choi zong hilo chutia ai mut pet taw wa ga thau cho extrajudicial killings ti cho fake encounter hi ji chon international human rights dan mol ho to kikal hi bo vetin Kla-L hon phongdo vin hi sule Kla-L hon ase be na wachon Indian Army hon hi ti adi lo ta thu sei ho hi kila do hen Kuki saten ka pu ka patew sat sa ka gam sunguwa atum bi aka ki vai pu na dingo separate administration demand ka bol naw chunga Government in Kyoto na nei piding zo ai go hentin Kla-L hon phongdo vin hi chutia Indian Army hon mi thau cho phata khulchil na nei hian lang military protocol e human rights to ki kala chon ho zo si cho Themmo chanin hen chutia abol masang siwa Indian Army hot salon ho zo si cho adi lova ki yel jing ding hi tin Kuki Liberation Army let khulon Kla-L hon phongdo vin hi Sadar Hills adinga Kuki CSO Committee on Tribal Unity ko Thuphon phaltha November ni simnga tuni thla ni dan liting le Committee on Tribal Unity ko tu office kangui muna namsi pa UK ne kedar mili hon security force ho khut athina tu naulung hempi na le po nat na chule zana pina vetsana candlelight vigil anei ding o hi Susikin gona nam ngai lu ho zo sin panagala chi ne ding vin Committee on Tribal Unity ko tu in tip na le ko na bolu vin hi Nam sipai mili hon thin atu nau chunga Hmar Inpui Thuphon region hon jong alung hempi nau thu ho phongdo vin Thilsoh chu sangten Themmo chan vin avela chutabang Thilsoh ho alun kitlo na dingin ngen jong bol vin hi pathinin thina tu ansung mi te ho thlamon na petaw hen tin jong Hmar Inpui hon ade sa nau thu ho phongdo vin hi melhegal sunga hin chen khompi mino ho jong nitinin kukite de lo lam te ina chon jing vin aimol chiro kharamle Rome tribe hon thulu na khat an sim kidu vin Sisipur district le Kangpopi district sunga cheng ho zo si cho administrative lampang hen lang chule electoral association ti cho vote na lampang hi zong le abon chawa Sisipur le Kangpopi district ada hla chi over none district sunga koilut hin ading vin nge na bolu vin hi Suchi tribally hochun achi sa November ni sim khat ni khochun Saitu Assembly Constituency hupsunga bungte chiro muna public consultative meeting an nei vin aki khom mi pi hon Hill South Stakes zong Sisipur le Kangpopi district a petalova none district zo a petading in thulu na semu vin hi chule chief electoral officer CEO hinga nge na pi lut ding go vin avod ho zo siu cho Saitu Assembly Constituency le Hinglip Assembly Constituency akona aboncha lado suhila none district nungba constituency sunga nge na pilut na dingin kilol na nei vin hi
chuchi meeting chu inter-district boundaries reorganization demand committee for administrative convenience on alam kayo hin Sisipur le Kangui district sunga tribe li hoche na khozo si cho none district sunga la lu na ding chun pan satai na la jingvin chuchi chungchang thu a governor ki mu pikit ding le ki phin na za chum bolding in zong thu thu na sim taw vin hi Manpur state sunga cheng mail he ho lam thla theina sun hi Imphal airport bo hiding hitan sudokilon chun wanlenga to ding mi tam hle jing tan hi le wanleng to man zong hata akal hitan chuchi wanleng to man ho su thlom hi na ding sun En Brain Singh Noidwa na pangjing MLL Susin Roin Government of India Noya Civil Aviation Minister Samir Kumar Sinha hinga memorandum an pilodin Waleng to man hosu hlom hinading nge na bolin hi ama pa jing si zong hilovin Manpur Governor J Kumar Balain zong Waleng to man hosu hlom hinadingin Civil Aviation Minister hinga nge na bolin hi Sudokil honchun Government of India in Imphal leng luding Imphal akuna mundanga leng do theding wan leng ni ngai tu pi ding agut thimu hidanin zong ki seye Rajasthan State Jaipur khupia truck driver zukham kharin car driver khatto lamlin muna kamsenga car driver pa to kina anung thonchon agari tol truck cho full speed in a tolin lamlina thailai gari ho cho atang jingin hile gari neule car tamta agoma gari somle sagi su atang se hil jingin Gari sunga to mi som le ko intina an to lo vina hi Thuso isan hin ki chai tai thuso ngai ho zo si na bon chaw vini ku pha